dobar privredni sistem je samo onaj sistem koji funkcioniše u kvalitetnoj sinergiji između poslodavaca i radnika. Na djetetu je da zaplače za svoje, na radnicima je da zaplaču za svoje prava. Ali ako samo idemo iz toga ugla, nećemo imati dobro zakonodavno rješenje, formalno rješenje, ono se uvijek reflektuje na čitav sistem. Jako su nam kruta ta rješenja, nisu fleksibilna, ne izlaze dovoljno u susret interesima poslodavaca i zato poslodavci pribjegavaju izigravanju propisa, da li kroz rad na crno ili kroz one ugovore o djelu gdje je zapravo rad, ali je to zabašureno da je ugovor o djelu. Zašto? Zato što su kod nas zaposleni koji su dobili ugovor o radu na neodređeno vrijeme zaštićeni kao bijeli medvedi.